Emperor ni mwero. Waigirite kule 75. Makunyuite thakame magakunyua, but we make sure you, this is what we used to call conflict of interest. You don't start doing business unless you declare. Na wa declare uri urago tho yaku no gutumire guguikia ete nikio tararuta ira wega wa maguta. Na ni computer to. Na ni computer taranyita rai. Ndwitikire umire. Kiuma irima. Ni tondu cukari ndio ni ukuhaicia gukira the normal rate. Na ugiko kiga nguruwe. Ni kiga nguruwe. Tubia turia tuigite. Bei ikihaicia. Ukigia crashes 1998 Mombasa. Sausage ikiaga ri. Nguruwe na cio haria cianirie kwania macina. 98 kana 97. 97. Oh, Mombasa kwa ina problem. Sausage kore ikigomero. Na nyamu ndio igire ha. Nguruwe. Na irare akuria. Na ile ya kuria. Na kanora na ihenya. Yes. Ko dispose that. Na iciaranire. Ati ciaku ciendagia cieraga gukira nyondo. Komo gucika yura mweno uyu neno ukawaga imo kahe muirwe ukaihaka uiro ukibiro nigetha gatikamenye gatikari bekerire pick up ira onaga ni wamikorereire 504 pujo 504 pick up ugetha Thoko farmers choice kamiti atwaria na kademwe baide na thutha wa kamera kaheria kana kanyeria mwe handu hega yathiagire ukinya unfortunately that dinachara that mwe ndari kamiti wena kushikana ciurite na pika na riu ni undu wake na waria na CEO ndaria na mundu munene nyuma ya kamera gathungu kangi ukaburo mno wega gikorerera kamudhungu ni kiara kona nguru icio ti no giko kiria ndoro ya ciari na ici tukiambiriria kunjuragia ciuria no rathimire nguru ici he mucibi ciekiragwo nigetha yoneke kana ina steak ndo wa pork ribs ngimenya haha ni gwahitana ngimura nobody. You are the only people who buy pigs. Pork. Utakadi yako ya wira. This is a part-time need gutairo. I'm the aviation sales coordinator in charge of African Middle East. I'm doing this one as a hobby. Awe, na neko yoria. Kimuno eni. Ate urutaga wira go. Ko Mobi Action Mobi is aviation sales coordinator in charge of African Middle East. Yes. Ero ne hobby. Ndio yithire marara gundi. Eni. Yenda nake my friend ya buto. Ori ogwetire tukuruwe tuhuno. Makejira ici they okay. Na githuka muno muthungu akejira we sorry we didn't mean to hurt you. But you guys are the monopoly. There is no another company in Kenya that buys pig. Yes. Excepting you Farmers Choice. Yes. So I don't see where you're coming from. You get twarana. Akiona ni darehe ihuti. Ihuti ria kwa. Ihuti ni ria bata. Kira ikone kia bata. Ojire gitagwo atia? Kia jobi. Giro icoke pick up ine. Gai. Giciumba pick up. Daura bicho ri gucoka kibibiri. Gegerere ne bila karura. Ane medo no lile ate ne party time. Ndio kia bihi chukari kwa aisha. Odo jari go ile gicio ile kule. Ai gireta. Wera kwa eso ne ulitire njiro. Ni tutiumire. Na matire maraka kireti kingotore ramsab. You between you and poverty is nothing. Asiana hii bwe mutiare ketie no wale kire ro wale kabara nikiru bara mukira mukira ni ilete ugitara ndogira atete part time job ndio ndari wira muturira ndangu igorio ukai abia process etu ndaigire buriki haria he abasi ya Canada thutha kaima kau ngwige comoka this is a fact. It will remain a fact. Believe me or don't. It is the truth. It will always be the truth. No, she don't even say dimira. Ya wili ikarako. Iya tigarire kuri ondu moe kibibiri machinery dakire ka hoteli hau machinery. Ega sabia. Yari gagwo kibui haha. Igike bagwekere igiki.
kuhagira na gaturamu ngoro ici ngeire iria ndio halire ne kohara na niguo cina cinegenire kuria kiugo Kieha rũrĩthũ na njamba ingĩ hau ciendagia hau nduge kuota mendagia kĩbaũ 20 shillings ready made matatu iria ciathiaga girigiri ciarũgama hau rũcinĩ kwĩgagũra pork nyama steak 20 shillings kuota ovaja koguo nuthu nĩ 80 shillings kilo nĩ 160 eko nĩ gũte ciehere cikarigwo gĩbũi na gĩkonio kaigĩrĩra kĩa maĩ mahiũ nĩ ũndũ wa ngarango kahara agĩkwa kĩonori gũtigũkũra no ithuaya arĩa mataiguire this is the truth ndonire mararigwo makoiga how it is not you is not the truth gari guhenania heo kini mundu utire kindu urenda we itakiri kindu ndirenda ati henania wendagia kuota ciringi 20 shillings na ndiroiga uguo loud and clear na gutire epidemic yukite andu machina ri magakuo the mekuo na ni moi that is the truth. That's the truth. Tukiathamia kanua ati maeju henania yore ndonaga guthiete kiri andu maka comment ni maheni na doi ngimenya ona mutha no cede ciana nini ici koro ici ciana ciendaga ikabundithio ikerwo na muthari noguo na no atondoiraga no abaurire Jehova ni onaga ni wa gutondoira tongue tied ole na tongue tied we reke tu moigire o tugakiona na hindi iyo iriure niki ndramera Mombatha wainukaga every Friday. Wow, yes. Every Friday. Andu guku marathukuma na matinukaga long time, matirona many years. Either cerimoge kana uthie every Friday, come rain come shine. Yes, ndakoragwo ndi gathanga Friday kuma Mombatha ati okaga ukihuraga Mombatha ndarugagiriria fortnightly no ria ndathire Githumo na Eldoret yari every Friday. Mombatha wokaga na mathaa maigana fortnightly 4 hours kinya guku na iro kuhura nganga cia iria githite ugu Pujo 3 or 5 tinted glass that time na barora ure muigwa bara ya Mombatha ikoragwo very clear na yari new return around those years. Yeah, which year is that from Mombatha? Hey, the door is Mombatha ngiuka gugwetha airport. Ndi kana kanini muno. Na ndona ngari ciothe iana ine ngara ngauga ni rũnje njurite ndi kana tuikaraga gotea command I don't know command is something. Ti hakiria. Ndiria ndorite ndi munini. Mamula Ciake. Ndona ngari ciothe iana ine thiite gwetha rũnje ndika mingi kanini muno. Wahuraga nganga kira bara nacio ni nyinyi ni speed uthiitari gukua na Githumo every Friday Eldoret. Monday Eldoret the same. Urero tore muno rũnja ndeto iria koragwo nacio ni aria athii Kuala Lumpur akaiywo passport ndokire kurara Addis Ababa from Kuala Malaysia in April 2014 May. Ni amakuire passport ndigaragiria ni jama ciana guku ndiamenya nyo ndigaragiria ni mundu ciana ije no ni mwana kana ni miji cia Ethiopia ndungimenya uria ciakire ati gituika held airport no passport you can't go. Luckily wahurwo embassy ya Kenya by coincidence kada emwe kimenya tori ndarugama gite kia bunge 2002 ire wa tunyirwo certificate ya Kinungi na no no wacindite akiringite akimaringite othe nomination ya Kanu ni moi woigire utunywo niki ngamenyeka ndio You're a son of a peasant. Son of a peasant. Who is that? Haya.
Ikithige enengero mundu uria wari na bendera. Ni uria wari na bendera. Ane wari koretwo kati. Makorogire ku. Kirungi na